Posma ljudi, dobrodošli u Eldar Gaming HD. Danas ću vam pokazati kako da ubacite Lucky Block u Minecraft Pocket Edition 0.13.0. Znači, sve što vam potrebno je trgovina Play i u trgovini Play kucate MCP Master, instalirate ovu, kliknete Open i učitava vam se aplikacija. Kliknite ovo mod PE, pa kliknete hot, evo ga Lucky Block, kliknete, bit će ovako zeleno, ja sam to kliknuo, onda će vam biti ovako nacan kao joystick, kliknete na to i učitaje se. I sad čekate 20 sekundi da se učita vaš Minecraft. Znači, evo ga, sad čekajte, ono da vam je bez laga. Ja sam pravio nešto. Imamo mini deer, parkour. Imam neke parkour mape, sam skinuo aplikacije. Evo ga ljudi. Kao što vidite, stavite tu Lucky Block. Vidite da je to pravi Lucky Block. Taj Lucky Block se nalazi ovdje. To je Block of Gold. Ali on je Lucky Block, vidite ljudi. Evo, znači da ne kajete da lažem. Evo, ovo je ko pištolj je bow. Ali ja sam bacio teksturu, tako da sada je ovaj bow. To pištolj. Ništa ljudi, to je bio to što tiče ovog klipa. Vidimo se nekom sljedećem, lajkajte video ako sam vam objasnio kako treba, šerujte i subscribeujte se na moj kanal. Ćao!